sengi arpu artri agos arjar pelsan ke jantia Student Union Sengkemi hak jingilam uba Nilki Mukim General Secretary bat Vice President ba rengkat shan boarding do kila lek ikandu yau Deputy Commissioner jongka West Jantia Hills uba longru u Chairman jongka District Selection Committee jongka West Jantia Hills namar katarik writing test jongka DSC bat katarik exam jongka MPSC kia takho hakaju kasngi kanai kadai kasien ka baar baka seng kala lej banya keren halor kane kamat ka badan kam kumban chupan kan mau u Deputy Commissioner u balong u Chairman u lapan por hendrai mentah kasngi u la ai juba ba haden bala bishar banya amla syu ban kanria yakini kitarik bala bo syu u la banrap da ka baong kum u Chairman u la pantip ya ka MPSC halor kide kitarik Hendrena kaliang jongka MPSC kamsyam la shimkia banye penbet ya kani ka jingya takhu kini kitarik tho exam kamtam ha ka jingya day bat ka post junior cooperative officer ka banlong ha kan retrik bna bakhandai arjar phosan ka balong ru kasngi ka ba ka DSC ka labo ban penlong ya ka written test exam jongka post gram siwak supervisor ka seng GSU ka ngeu khia shikat day halor kane ka jingya tengko terik namar kane ka pendu nong ye ki khon samla ki bayale ye ki ki exam kumta na kaliang kaseng kentu ye ki bor badai ban pej ba kum kine ki exam kim de shu bane tengko terik ha ki por ki banwan ina liang yong iga Jantia Student Union Senbei da ye chem wo Sharman yang ke DSC dan mangle ga jingi chem go sin go a ke jingi tok gamon pun kendria ya kini kiterik ko dai tengko yang ke exam DSC ke MPSC te hagini kisngi te yaw de bon hi kini student aspirant go ku we kun yang di exam DSC MPSC kama de yu ha kiterik wan ru terik wa khali terik kan ru terik daliang yang ke DSC em go gram sewak post te haga Rutrik yang MPSC one MG ya kan ka junior cooperative officer te naliang yang iga Jantia Student Union de chemu Chairman yang ga DSC wa man la Deputy Commissioner of West Jantia Hills District te klam chi wi u to omgi u pendria igini terik to hachwa wa organize ni hachwa wa bu terik igini exam naliang yang ga DSC committee de pa city gi MPSC naliang yang ga MPSC mem patia wa halor kenika terik kedai teguk terik kini ki exam dah hiju ipor le bisi ong redet set up ya kini ki sentar exam redet man prepare gi way wa kamba armo le li snem katum MDU conduct exam DSC gi tele da kendria ikini de man go next year dak tak sket ko ya ka jing duk kam yang gibru teneliang yang i Jantia Student Union sin pakhat nam kwa u percha ikini ka terik ikwa one request ya ka DSC committee na bentau kendria ni ka terik u tengku ga MPSC knang wa paj ba yang i o gi u yo gi te kabu tho kan at li exam tu wa da pemban de DSC wa ga MPSC teneliang yang gisi da ong gi de ni de set up pembiang te CV le ikang Jantia Student Union di youth hi gi benai wa lai cheden de perchang i pressure government de bu le wat ye ga kapor ko was le sarkar mukut exam de go i da koman ne jinki ndai hadir mo khut sarkari exam fil gi post de koman ne jing percha de man jing do long ye ka district yang ni bro wi te ne liang yong i le ong dc le wato perchang approach ki Chairman yang MPSC u kendria ye gini terik itu for le liang i da perchang i u kenjok tin sigi hayat 30 kamun kendria ye gini terik te kani man go masjid segitu gi pajba ki wa ut ki wa nam jing tok begini terik te yang i Jantia Student perchang le ka percha iborang i wo request ya ga DSC committee kabat kamtan ya ga MPSC committee ko kamon wo yarap kini benta wo kendria i gini terik te liang yong i te perchang pressure beto riu wa gendro terik September o kali terik September teman gi si go tengku ini exam yong gini DSC wa MPSC te liang i Jantia Student Union i kate man ga message kwa upha cha ki pajba